ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቤዚክ እንግሊሽ በሰላም መጣችሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የምንማረው እንግሊዘኛ ጽሁፎችን ረጃጅም ጽሁፎችን ማንበብ ልምምድ ይሆናል ማለት ነው። በግላችሁ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ ለመሆን ከፈለጋችሁ በግል እያስተማርን እንገኛለን በኦንላይን ማለት ነው። የትም ሀገር ብትሆኑ የትም ቦታ ብትሆኑ ባላችሁበት ቦታ ስልካችሁና ወይም ኮምፒውተር ካላችሁ ፍላጎት ያላችሁ ልጆች ከዚሁ ላይ ባስቀምጥነው ስልክ በ0998 58 28 67 ሴቭ አድርጋችሁ ዋትስአፕ ላይ ወይም ደግሞ ኢሞ ላይ እሺ ካላችሁ ኢሞ ላይ ብትደውሉ ለኔ ብዙ ይመቸኛል። በኢሞ ማዋራት ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። በተደጋጋሚ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በደንብ ስለሚጠቅሟችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ልምምዳችን እንገባለን ማለት ነው። Let's begin. The lost phone. The lost phone. The lost phone. Ali has a phone. Ali has a phone. Ali has a phone. He likes his phone very much. He likes his phone very much. He likes his phone very much. One day, Ali goes to the market. One day, Ali goes to the market. One day Ali goes to the market. He buys bread and milk. He buys bread and milk. He buys bread and milk. When he comes home, he is sad. When he comes home, he is sad. When he comes home, he is sad. His phone is not in his pocket. His phone is not in his pocket. His phone is not in his pocket. Ali goes back to the market. Ali goes back to the market. Ali goes back to the market. He looks everywhere. He looks everywhere. A kind woman sees Ali. A kind woman sees Ali. She gives him a phone. She gives him a phone. It is Ali's phone. It is Ali's phone. It is
Ali's phone. Ali is very happy. Ali is very happy. He says thank you. He says thank you. He says thank you. ኦኬ ፋሚሊ በጣም ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎች ልጆች እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት አሳውቁኝ። እንደዚህ ልቀጥልላችሁ ወይስ ደግሞ ሌላ የምትፈልጉት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ አሳውቁኝ። በየቀኑ ቪዲዮ ሰራለሁ። እናንተ የሚጠበቀው በደንብ መከታተል ነው ማለት ነው። በቀጣይ በሌሎች ቪዲዮስ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።